Tapi kenapa kena beritahu ke kau? Okay. Malam ni kita nak ke Gravitas because there's something I want to show you guys. Bun, let's go. Selepas hari yang panjang, siang tadi there's a event yang melibatkan PMX. Ini famous lah. Kajang Pak Malau, kajang berlipat. So seharian ni PMX around the seberang Perai. Salah satunya dekat sekolah Pematang Pasir tu lah. Dia orang rasmikan galeri Nordin Ahmad. I joined the event, dapatlah bersama dengan PMX. I think this is the second time aku join the event. After that, hujan sangatlah lebat petangnya. I was initially plan nak fly the drones tapi tak sempat. Maybe tonight. Tapi apapun, kita orang nak pergi ke satu event nearby my house. Kita pergi sana dulu, kemudian baru kita proceed with the mission. Okay, jom. Akhirnya we decide tu macam KFC juga malam ni. Yeah, actually don't have the idea nak makan dekat mana. Pergi dekat event-event tu mahal harga dia. Dan tengok pun tak ada sering sangat. So we end up sasang ke KFC betul. So, how you guys feel bawa the drone? It is actually that. Let me show you guys. The drone alone. Yeah, the drone is only the size of this. Disebabkan hari ni kita dah lewat, jadi today I'm just going to show you guys the low light capability of the drones. Dan satu lagi, using the drone without the remote ataupun the goggles. Kalau dah briefing hari tu, dia tunjukkan aku tak perlu buat apa pun. Just have to make the drone capture my face. Kemudian aku just boleh control the drone by gesture. Walaupun kita pasang dulu bateri cover. What I like about this version of Neo, dia ada this screen dekat depan ni, so we know apa features yang kita nak pakai. Rocket. Follow. Yang sebelum ni dia cuma ada button dekat atas ni, so this time dia buat a small screen kat sini dan sebelah lagi adalah the sensor. From the test tadi, aku rasa it simply maybe sebab keadaan lighting kat sini yang tak berapa jelas. I think that is why it's quite hard to command the drone untuk bergerak ke kanan atau ke kiri. Sebab last time masa aku try the drone dekat DJI store, so maybe sebab keadaan lighting dia agak cerah, jadi dia tak ada masalah untuk gerakkan drone tu ke kanan, kiri, ke belakang atau ke depan. Maybe besok aku akan try sekali lagi di waktu siang, so we can see what is the problem. Adakah sebab keadaan suasana macam ni agak gelap untuk capture my hand gesture dan seterusnya mengawal drone tu. Walaupun dia tak dapat capture my hand gesture, tapi bila aku tadahkan tangan, so the drone can land on my hand. Jadi kalau drone tu kita menggunakan mode drone sahaja without the RC controller, ataupun kita gunakan goggles, jadi cara nak control tu kita cuma boleh land on our hands. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi.